sesia de ensama esisi wo social media ya na ebi wo how to kra na wo se egu anim afem akyese ohuni a wonka ohuni a sesia wiase no esiko abamu akama ne maame popular ewo Ghana ha MzBel's ne babema owo enfie du akwalai obi a se bi mo ko talented case de ndum pie rapo ebi to gospel ebi mo de ba bontin ejidin akwalai brand ono so ode afa no de anu odin akwalai kire ma o se onyankopon obo osoro bo asase kura de ono de won gin di kura se wo hobi na okopie mo interview bi ase na presenter and bisa no say, do you believe in deliverance? Or say, what is that? Deliverance na say say me mama awo me ana say deliverance ne kwate say akwala ni ma de kro na o say there be deliverance wakwa aso dem ma sofo bi ede ngosere bi agu suma wuti ubu faso no udidi ana o say otumu say sa de na ye nkwasi asempa misra akwala no na o kasa ye nkwasi asempa na sofo no eye no na nyankopon obo soro bo asase adenti na onim se bone ye bone ochi no sa de abata ye ho de aba asase so na abeye eyi bia chichire no ase obesa bebu yaten ade wonim se wo mpa adenti na wo sa de chichire ye de ba asase so se wo bebu yaten we na osofu Kumchacha ono de asemo ekotwibre manya ya ye penanu yi a eye sofu Kumchacha ono na ya hwehwe no ono de okasa final sofu Kumchacha epie we fidie so ba ko ne ebisa se sofu Kumchacha so wahu akwala 10 years MzBel's bania ode ba we fidie so wahu ana o se wahu na ono kra utumi se sofu Kumchacha wa speechless o se akwala no onim ni awoje na onim ni awokeka nti yenja no na bre no so a ono ankasa ebehu yentie sofu Kumchacha ne a owo maye senior ba ko pe ayehi on se etoda bi a obi kura to make us there is no God obi to make us nyame ni ho but o kan Bible no Psalm 14 verse 1 Bible say obi wo ye jejentwie na ya obi na no kase nyame ni ho on say sabe traditionally no jejentwie te say kwase 100 million no ya kan bom atam so ni 2 million edi obi bie na no kase nyame ni ho ya na Bible so ye jejentwie na de say o ye totally sabe kwase eti no bebre to me kan nyame ni ho ebre bi na me ni papa bi kura di nkomo se Bible de nipa ne tworo ye nti wonye emu nsem ni ana mbisa se oje sabe papers di graphic ne ade any sports paper di o se fe na sports paper ne paper na aka ne de aponche na tworo ya na enu ni nkusie ni nyina mo ane dabo ni opuro ene tworo ya na dafe o hweme one say do baby a school na nkasa nso mo kwa do baby a ya na no so problem e de bramo oh therefore yes school na do baby a na mo kwa do baby a na no so akofa problem aba explain my problem then say any yesuya science and science chere say enipa free die be mu na ba ye and enipa free abuom and enipa free nuam and enipa ya na ba ye any ade eti edu baby na mo ko school ni too much ya na akoye problem kese kwara no bisa simple question Benjamin Memfree o ne question no ye simple se boninya adan na nyame create boni gi free o na ye hu nchiri na ye hu ntoye ba wa create ade usi ma ye nya gi free o nyankopon wote na se a enye yi eti na Deuteronomy 29:29 say enema hinte nyina ye nyame de ya that the way na di actually yen na ye dia therefore asema akwara no besa no owo iya no akwada no die wo me say that owo iya no enyia no na me de ba okay onim die oka what you say onim yes onim die oka one say ne kan bibi yemfa no so ya akwada ye nkwada asem na wo ni no ntimi nyi ano say o da bia ne akwada die oka no onim die oka wo a wonim no chire dia minimum na machire ne say dia all can entisa tia entisa no ensem na wo kan no ensisi so akoda no ne nsem na wo kan no we no ye fa ne nkoda asem nyansa bi enim ye ka de ye nyansa pa enim sa o ye panie no nya akoda no ye panie aka meka se yen kohwehwe na dwem yes but o ye akoda nti no ye nkoda asem o de di agro dabio Kristo so ye na ada asem eye den na Kristo so me ye nada se onwa eka sa de na wo bi a social media ne ade no
sabe obi owa wono no enye nipa wo wiase nyina na agi nyame di entumi maso bia na bagi nyame yedi obi ya okot obi ya freemason obi ya de ben obi ono mo a wose nyankopon na wana ka to the freemason for mu nyame ndi o da bi me boboba okay what I say obi wo wiase a ye woni po bebre wo wiase be stand fast uji di se bebre wo wiase a won nyi nyame ni se nyame ho safu se sensem we wa kan bi a kan eti ne kan tapat yes ne kan tapat akwada na okay eti eye me won akora se sof Kumchacha eye me won se nu asafu so o man ne yele ene ne ma sorry because eye me won eye ade bi a medwen wa mente enya wawa me da se wo je bre twen me we nyina ye mema no ye wanwa Yesu Kristo a nyankopon obo ye so ma ne babewu ma ye esan ja won kronkron ma ye se wie bre ni bedu asa we nim nyina ye behu ye beka si nyankopon kra oni ho oni asase so ne wawu Bible kra eye nwura ne nyina ye bete aya na ye te sansem we a Kristofo ye wom ye ma ne ye wanwa bebre dwumeko eso mase am de sa dwuma de be batampa travelent omo de ne omo ya afa akwantu sem ho kakra anti from now ni omundi ensawo so